Shalom, Shilo solanasang salama at sitamu siman sidup pakaboro lante pananungan ta kita toraya batu rehat alo Senin tanggal 10 kasera bulan 22 tahun 2022. Ta manem parandok itu katuan talante melambi itu temo. May komisolanasang ta pasadia penantas ya batang kaleta ta rang itu sangatan ka dalam mesura madatun na pong matua ta masambayang. Lante melambi totemo opuang matua rampokan tuku dio tingayo malabi mi ungkur resumanga opuang tuminto na pagaboro mi lako kaleki masolanasang kikana sai kumua ya tu pakamasiam mi opuang manasa lendu ya budan na mempayan lante melambi totemo opuang. Na laki toleo mombas itu sangatan ka dalam mesura madatumi rondong kan opuang denopa niati kadami laki rangi masero na menalainan lan mata pa perangingki makada-kada mo komi opuang ulen duit te taumi lan sangan na Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Ya tu pak basanta totemo ya mo tu mangkadi pasaka lamay kadadian pasala 37 angka misa sela ko 10 misa mo tu laku basa ya mo tu angka mapentalun sela ko angka mapen apa na kuatu kadan na puang matua ia tu Yusuf mandu napakaboro Israel na ya tu mintu una anak na belan na ya mo dadi to na matuamo na popegaragam mi bayu lamba ama borong-borong ton natiro silu na kumua mandu napakaboro yambe na ya to may silu na si kabiri imi tae napakadai meloy lako tampon de to tu kadan na puang matua silu solanasang na kuatulun na pananungan tado daan na den di pasilaenan Batu yan nalan bahasa Indonesia di kompo kadai jangan ada pembedaan. Silu solanasang misa tu kalabian na torotolino ya mo tu natandai umpamanasa pa pilian na. Kemudian tu apa mandu di porai ko denduka tu tangkan di porai batu di sayu. Mintu na rakateme apa sipatu den tu dipilih na batu di pator rosenga belan na den tu di porayan na ana den tu di sayu. Ta na mintu tu apa sipatu di pematantuan pak pilihan ta. Susin na mo teme anak lo odoranta. Senga sangan na keden ni teme bati butung di palosong tu tanga sia painanta lako belan na den pasabaran susin na saki. Ulen duit te baba santa anama din di pemarangan apa tu buntu tumang na ke paseng arang ki batita. Oh. Kira-kira buntu tumang na ke den di tomi anak tadi paseng apira. Ya tu Yusuf manasa mangka dibasa lam mekadan na puang matua kumua mandu losong na pakaboro ambe na ya to mesilu na pira. Buntu tumang na ya mo tu kapang imburuan na siya kasengkian na dio may silu na Yusuf. Tameng kilala siya taan na melada tu Yakub lako tu apa mangka nolay sola silu na Esau. Kumua belan na napasilae na nambe na saya lako buutu kapang imburuan siya karedekan ara na Esau la moreum pate tu Yakub. Silu sola nasang susidu kalan agan katuan tato. Nenne den to mi anak tadi pator rosenga belana den tu pasabaran. Susin na mo belan na saki, pa tu den rakalesuan kali na tangkan matinuro dadinna. Sitongan na taeraan na matumba tu yan na to dipogaw belan na den pasabaran. Apa paralu la di pamaleso lako sile to barraan na kumua. Iya siya na di pasenga belan na kumasaki dikka. Yari tang sipatu ke di pasilayanan ni teme bati. Belan na
sukaran lino susinna den tu disanga baga saya lako disabiangan na ya tu disangan na manarang batu buda-buda muapanna ya mu mandu di pakaboro to ya mo to sulo sola nasang sipatu ki itu la maluangan baateng untimbang iteme agana batita di kwa daan na bu tu kasih pangimburuan lan Allah na to masyulo takilalai kumua ya tu puang di penombai tae tau na pasilainan amin tatole tu ko masambayang kures manga puang mangkau mo kan nadai kadami napakilala manasa kumua ya tu kami torruan tu disabu na torruan tomatua taiki maadin la pasilainan di teme batiki tundui kan no puang angki tontong batta umpogo itu parentami susinate rondong kan lantai allo marasan kipatu puang pasi kambela kan jome saki pamatoto kan jome pabantang gitu me kapatonganan ki lan Yesus Kristus kures manga puang pagari itu salah budangki pasambayang kan mati kalemi lan sangan Yesus Kristus amin sulo sulanasang rampo mende tu panandungan ta salama lako kita mintu sulanasang salama mengkarang shalom